Pemirsa Nyangra Parikramo KTT G20 usaha peneraptian talar kemargian ring wewidangan posisi Karangasem mulai saat polai rud. Patroli laut tantuk mestikayang keteraptian ring wewidangan posisi ring sejeroni nyuksesang pemargi event internasional sana begenah ring Bali Inuncap. Polres Karangasem AKP Gusti Agung Bagus Suteja Mausang, paiketan danis tata maut saha antuk laksanayang Harkam Tipmas, ring wewidangan pesisi ring sajroning nyuksesang pemargi KTT G20. Puniki memargi santukan wewengkon Karangasem kaanggen genah ngerancing nuju Bali ngelintangin pelabuhan Padang Bae, dermaga pasbut Padang Bae saha Ahmad, turmaning wewidangan pesisi sanedangan kepanggih gangguan Kamtibmas. Patroli puniki pacang raja kemargiang antuk nyelehin parikrama ring pelabuhan miwa selantang pesisi genah ngerancing Bali. Patroli kekawitin saking Padang Bae raris kelanturang antuk nyelehin parikrama ring wisata perairan sane magenah ring Blue Lagoon kantos sering labuhan amuk. Selanturnya nih patroli kelaksanayang antuk nureksain parikrama bongkar muat kapal tanker ring pelabuhan Depo Manggis. Paiketan danis tate ngaptiang mangde para bendege saning lintangin genah ngerancing pesisi Manggis, mang danis tate waspada ring kewentenan olah gerak kapal sane kosek, sane mata tujuan nambahin laka laut. Eka Parananda Bali Pos Meningayang.